Wonkia mwana mwanka agakinya mieri 6 ati kuregi ni gintu untu babata muno muciari kwithirwa akithingatira aria kuringana na ndagitari ntuku ya narua ni akugweta wega bontu bubu akiuga aciari baingi ni bethagira bakiana bao irio kinya batikinyitie miaka ire kubatara ni akugweta itumi ibya untu bubu amona kinya wega bo muciari wonkia mwana akinya mieri 6. Naro nera twariria mantu jegie exclusive breastfeeding. Exclusive breastfeeding irira mwana oku ejire ndiguru neji na rafu egatuika ugwe ukiuma sibitari daktari bagakwira mwana oku abatirite gunkwa mieri 6 kana biumia 24 mwana abatirite kuria gintu mwanka akinye biumia 24 kana 6 months na antobara baingi imwene betaga bona mwana akwambiria kurira bageta bakero mwana oku impare nayo amberia kumwabia kuria amberia kumukundi ochuru na nigenda kwira mutegeri okojo ati mwana akeja kurumwa gintu either bya kuria tumatunda kana ochuru ati ujuretie biumia 24 na rimwe itura irwa ni kintu tukana gwa mantu jau mantu bamwe itokethera mwana kinyana biumia 18 na biumia 17 na mbere kurumwa bya kuria na ati ujuretie gitari ari kwendekana na indi ngenda kuga ujo mwana okugitumithuga gakarumwa gintu mwanka mieri 6 itakinya kwina advantage. Number 1, mwana oria akeja kurumwa iria atikinyitie kana gukundu ucuru kana matunda atujurite mieri 6 kage gintu gitawa malabsorption syndrome. Malabsorption syndrome ikuga atia kawithera ari irio bibatirite gutonya mwiri antwara gutitha gukura kwa kwambiria gintu kingi gitiria neria na reo twambirio mukundi eria ra ng'ombe bwana ni na daktari na ugire manto jeria no iria neria ya breast milk irio mwana omba ko digest na ikyo gitumi atujuritie gitari utukugira mwana atumba ko digest gintu kingi na ikyo mbeja na exam kauga atiri kurumia mwana okubia kwa atujuritie bimia 24 kana bimia 24 ija kujukia kithiki tuthiaga kio mpempe wetoge kira kagoto ara twikara mpempe ri ukarumia kithi na tage akara gikathuka ou no uthithagia kiukia mwana oku kumurumia gintu kingi ati ujuritie biumia 24 na igyo tumbara ingi barikana barabarumiriana bao irio bena biumia 18 kana biumia 17 kana 16 kiro iria wari na chorera wambirie kurumia mwana waku gintu kingi atujurite biumia bira tugira 24 icho wirigana acio ukethera inyena biumia 24 iu etho ari kiro inyanya no chie nacio ukethera inya kinya biumia 30 kiro ina no chie nacio inyena mieri 9 no chie nacio itikuongera ko please na mwana urumitwe irio kana akundu ucuru kana matunda atujurite biumia 24 ukethera gintu kingi akambiria gukara kakara ogita sibitari mono ene mwana wonketo mieri 6 kana biumia 24 withera mwana we na mwanya na baba angi mono nonto atekara akiajangagua ende ora wonketo mwanka biumia 24 biumia 24 biathira mwana jou utimuringithania mwana ororumirwe gintu kingi nonto akethera na immunity na uwezo wa kumba kurwana mirimo mwirine jwao ko itonke ni mwana atigurumwa gintu kingi mwanka biumia 24